Fedzi ri khou davhidzana nga mafhungo a si avhuḓi vhathu vhashu uri sia fhano shangoni ha ene Tshigo ni tshi tou pfa ayo mafhungo zwo ni fara nga nḓilani a zwo ngo vhuya zwa mpfara nga nḓila yavhuḓi, especially ro vha ri na dzi plan nnzhi dze dza vha ri tshe khadzo, and tshiṅwe tshifhinga ndi tshone tshifhinga tshine tsha ri limusa uri tshifhinga tshoṱhe naho ri khou ita dzi plan dziṅwe tshifhinga a si tshashu ndi tsha mudzimu, zwoṱhe ro zwi sia ro zwi na mabambirini ri tshi khou lavhelela uri ri kha ḓi tou zwi performa kana ri kha ḓi tou zwi ita ri tshi wana tshifhinga ngauri fhedzi ṅwana movha kha dzi business dzawe na mini, mara zwithu zwo ri zwi tshi thoma u itea nda thoma u realize uri we have lost time uri ri kone u fhedzisa zwe ra vha ri khou ita ngori Tshigo o vhaisala lwa tshifhinga tshilapfu tshe na nṋe nda wana ndo ḓaḓa ndi si tsha ḓivha uri ndi muthu sa hani, tshe nda vha na nṋe musi ndi tshi amba naye nda vhopfa uri ya a tshi amba na nṋe a tshi ri ndi khou give up ndo neta, pain ine nda khou dzi pfa ndi pain dzine ngoho a thi tsha kona u konḓelela, a thi tshena hope, ndo no ahuna tshine nda sathu tshinwaho uri ndi vhe ndi khou kona u wana uri ndi thusalee, mara zwa zwino mungana wanga nṋe a thi tsha ḓivha ndo neta, zwo vha zwi khou vhavha u swika hanefho whereby like ndi dovhe ndi zwi koreke ndi tshi ri Tshigo o vha a si mungana kha nṋe ndi muthu ane ndo study zwithu zwa media, ndo zwi dzhena badi ndi tshe muṱuku nda to dovha nda ya na tshikoloni. Vhathu vhanzhi vhane nda shuma navho vhathu vha vhona unga havhaḽa vhathu ndi vhangana vhanga kana they become part of family. Yes, that's what you see on social media, mara ri tshi khou ya kha reality nda sa vha vhudza ngoho ya uri Tshigo a ḓivhi na hune nṋe nda dzula hone. Tshigo ra ḓi vhudzi kharali ri tshi khou tou zwi describe ri nga ri Tshigo u ḓivha 30 cent ha ḓivhi Mmbosobeni murugana na nṋe same as kha Tshigo ndi ḓivha Tshigo a thi ḓivhi Mboniseni Mudau. Hezwo ndi zwone zwa zwiṅwe zwithu zwine ri tea u zwi clearela vhathu, ndi ngauri tshiṅwe tshifhinga u tshi wana na kha dzi social vhathu vha dzhia uḽa mushumo washu sisi ndi vhungana, a si vhungana. Hu na vhathu vhanzhi vhane kha musi ndi associatiwa navho kha zwithu zwinzhi zwine nda vha uri I'm just a mentor, I'm just identifying the talent and make sure because I've been in the industry, this is my business. So zwino vhaṅwe vhathu vha zwi fhambanye zwi songo wana vhathu vha tshi ri ndi mungana. Dziṅwe mbudziso dziṅwe dzine ndi a balelwa no dzi fhindula ngori a Tshigorala a ḓivhi na khaladzi yawe because nṋe na Tshigo ro vha ri ṱangana nga mushumo na zwino ndo wana ṅwe kholo ya vha musanda vha Phalaphala vha tshi khou ṱoḓa u thusa na mini ha vha uri mini nṋe a thi khou vhuya nda ḓivha na tshithu uri Tshigo o vha o tou settlisa hani na mini zwe ra vha nṋe na Tshigo ri tshi amba zwo vha zwi nga maanḓa nga mushumo na u tou ḓivha uri ende na uri ndi muṱanganedze a sendelese tsini ndo pfesesa uri ndi muthannga wa hayani ngori o vha khou identify vhaṅwe vhathu vha Phalaphala vhane nṋe ndi a vha ḓivha, mara the problem na afho Phalaphala a si ya hashu na khotsi yanga vhana na tshitentsi Phalaphala ndi ya vhomakhulu ndo to leliwa hone nṋe zwavhuḓi ndi muthannga wa Soweto ende kha vhathu vha Soweto vha ḓivhe zori ri havhaḽa vhathu vhane ri fokasa kha mushumo na muthu ane zwo ndi vha ndi sa muḓivhi na muvhala wawe kana na wana ri sani no wamba, so ndi hezwi zwiṅwe zwithu zwine vhathu vha tshi zwi identify vaya u associate na muthu to a level where they say he's a friend. It was never being a friend. I don't remember being a Tshigo. 30 cents yeah khari u hapa khari lavhelese heḽi ḽa mushumo no khou ḓa na zwavhuḓi nga maanḓa ri lavhelese uri na ḓa na ṱangana hani kha ḽa mushumo na shumisana ho itea mini u swika ni khou ḓi amba pulane uri ndi nnzhi dze nani nadzo fhedzi ha vhe u no ṱangana ho itea mini na ṱangana gai. I got a phone call from this guy who's identifying Tshigo because of bus divazori mini a thi swi kutendela muṅwe na muṅwe a tshi tendela tsini anga because of securities na mini va nga tsheka na life yanga kha social media a thi bvisi life ya vhukuma va wana uri vhathu vha vha khou followa zwiḽa zwithu zwa kha social media zwezwiḽana uri khamusi muthu a tshi khou ncheka vhona unga ndi unga ndo ita ḽiravhele nyana hayi a huna na vhuravhele zwithu zwoṱhe zwina khou itiwa fhaḽa ri na dzi advocate dzo no tsheka zwithu zwa vhoriṋe ra dovha ra vha vhaḽa vhathu vhane ri a verify uri tshithu tshi khou ambiwa nga nḓila yone ena na mini because we want this industry to work. The reason why na radio yashu yeneyi hayani ri tea u ḓi wana ri tshi ri maravhele nyana khayo uri mini industry i ḓifhe ri kone u wana uri hu khou ḓifha hu khou ṱanganana ndi zwine media tshiṅwe tshifhinga wa vha zwone. Zwino zwe nda ṱanganisa zwone na Tshigo ndo vha ndo tou founeliwa nga muṅwe ane a vha uri ndi muthu wa Phalaphala a tshi khou ri ndi muthannga wa haya mini ha vha ri na Phalaphala thi tu relate zwavhuḓi na vhathu vhanzhi ndi sokou tou vha na kuklunya okay nda pfa zwezwo then a thoma mpfonela a tshi mpfonela then ndi ene nda thoma u ṱangana naye ndi tshi ṱangana naye nda kona wow this guy is talented
And then as soon as you know that I'm good and one or far fast and then I go one or many. Oh, this guy I can work with. He's good for my business. So that's when I bring him closer. Ratomo Shumaro. Oh man, that's what a loss for our company. Yeah, pedzi 30 cent kangwe richiko pedzi sa nyambedzano yashu maifi andiliso anena tamo isiwasi yangamanda na batebeli bawe katina mota ningari mini. Hey, batu roja kwa na mendichendo dada. Vatu eziwoshuma na muthu chimwe chipinga ufesera achinga ndi mwana wa hawo azisatova zvawo rikamuzova zviza mushuwo utoma na iwe uva wodhadha usakotenda ukori rimwe dhuva udofunga udoufonera rimwe dhuva kana udodovavona status chawe mara kwasokotovona madhuva achikotandurukana achikodiya zvino asingi zvimwe zvithu zvine zvitiyo ririmusa rothe sachichava namumwe namumwe nokuchii uri hei hovu vuchiro vuyakonda asuri rothe riyananga zvidera vari kutofuna zvone vanhu vorione hune ndione uchituwesa mutwaresini naiwo wakonozvivona zori hovu vuchiro rohatiwa asi hashu ari koni udhinangera and ari decide so zvimwe nazvimwe zvine zvaiteya ndingazo ndichikori karisanganeni narine risedze panda ngori narine ari divhi nacho namachero rova rikadhiita nadziplane rikovona unga rikadhidhoya panda mara aringochakona chipinga chilani chitombodipera ronofarira milenje dziplane rikodotiyotorata uregula zvaroplana rothe hai rova risadivi chipinga ngori chimwe chipinga uvasokotodzorera kame achiri man arite movie man arite movie ndiko no man ariwe reimanyana nga movie na mini ngori netiriwana cherede kadi commission dza provincial government vagauteng ngori vadzorako vagauteng riyapiwa tigrant dza dzifilimu company dzazvo so asokotorhaya man aritoritetingari problem cherede dzino dzakota dzika budget ya zvine rakontinyagoita zvone zvehezvi navaranda vanikorealiza namusi uri haya man waba mntu achikori kari avanyerite film he knows uri chipinga chawe kamusi diplik mudzima vako divori zvonopera naye ova chikodirivo kamusi ukadiva uri uone naplane ndiyo ndikozvivona namusi uri hai man hapala petu ndinakaradena chikorodo chine namukorota ndomukorota filimu yavakori kari dzorero iita chipinga chote ova chiri achimufonera rova risavhari conversation yakono yashurisa ngori iwe aritoita rini filimu nawasho aritoita mani ndari no mani ritodiita mani chipinga chichehone unfortunately chipinga chova chitseho aine munhu ekutisadivuri ovakotozvipilana mara ndiyone une nane ndikozvivonaona uri chipinga ndichandaime kamuchiro hamwe namumwe 30 cent rogela rothe sando uchima zwavhuḓi mvumvusi ri khou livha nga maanḓa maipfi aṋu na tshifhinga tshaṋu ri tshi ri muya wa Tshigo wa wele nga mulayo ndi ndayendu rogelelo huna zwinzhi zwe zwa vha zwi tshi kha ḓiri zwi swikelelwe fhedziha nga nṱhani ya tshifhinga tshi sa ḓivhiho a zwo ngo kona u swikelea fhedziha u tshi nga ḓi amba